Iphilisa ngala umzenzele nakhala amagcebelo. Labanye bayangithola ngokuthi nginebangani bemfundzana via internet. Nangabe bafuna ukusupport abantu bangakuthola inombolo lethini? Bayangithola enombolweni ngingathuwethe inombolo Swazi Mobile 79119394 MTN 76119394. Nitento esekucupha nini sekudayisa nini encane kithini nakhona lapho suke sinenhlanhla nantile nato sicuphela bathi kulaba bekuhamba ke labavame kuda ke bekuhamba abavame kutothenga yebo ma besida mfana nami kathi nyalo sekude lesikudla konyaka sisadli lutho kaze ngibowathi ngesina wakhe emagcebesha ngeviki uyadayisa nyalo nawa imbadlane wahlala nini Aze kuvame ukuthatha isikhala esinganani make kuwakha kwakha gcebesha yebo man ngathi nje lokho ngisenematata lamabili bengiwenda ngiwacedze ngelanga ngiqale phasi ngephethe ngiyaloko sekude mfana msokolala tinsinza ngenxa yemvuko ababumalini wona lamagcebesha mfana ndawo lamakhulu sibenza ko-100 bese kusike lawa lamancane siwende ko-8 okay nakhona lo 100 mfana mgcine wehlile bathi uke uwende nema-order like nangabe nje abantu bafuna kwenta umthimba ba-order ukuthi ubendele ema-order mfana miyawenda nje kandandile ngintindako nawo nje nawo order naba bengonyama khapha Maswati nami ngibona hawu lihle imap of Swaziland sinemakhalasi lamahle kanjalo kusho kona ukuthi sive sihle sithulile futhi sithokomele Esta Ngoba bomali nje lokho sisi Nokuphethe. Right. Nah, it's fine.
Almost poison.